الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم من كوريا ميجندا درس سلسلة ميادو واهكتكن همجه فوني أصحاب الأخدود به غتو ولغنوغ أهل وري الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغ بروج سورتوغ مي بامي هنگ واهك بيان كربا في مجمل غتك نبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأخدود واهك بر تفصيلكو بيان كد فافوي එකලේ ගෙෆානුගේ හදීසෙක් ගන්නනි තියබෑමි හුන්ගේ කුරීගේ මේ උම්මතෙක් ඔළුණු වෙරියෙක්ගේ වාහක ඒනගේ වෙයේ සිහුරු වෙරිය ඒනේ ඛිදුමක් කුරා සිහුරු වෙරිය බැරිවැත්තක කාහිනේ ඔළුනේ වෙරිය ඒනගේ හොරේ සිහුරු වෙරිය එදින් ඒරුගේ වෙරින්ගේ ආමගොතෙක්ග හුන්න එමහුගේ අරිස් මීහෙගේ ගොතුග බහට්ටා එමහුගේ කන්තත්ත කුරිය මුස්තක්බලුග වානේ ගොත්ත දෙනෙගනේ ඔළුම් ෆිදුවන් ඒරුගේ වෙරිකන්ත කුරි ජබ්බාරුම් ගෙන්ගුළුම් සිහුරු වෙරින්ත ෆිරഔන් වස් ගෙන්ගුළුම් සිහුරු වෙරිය මුසා අලයිහිස් සලාම් age bani israel baagage kuda kudinta firihen kudinta meruma fir'aun nimmuma kiwes sihuru beriyege faratun libunu rayegga kurikam kommekas miguna beri miha enage hore sihuru beriye den sihuru berin amako berin gengulumuga hore beenon taken emihunge berikanta difaa kurma rayitunge macca gadave gatuma birudekkoma mifada emihunge zaati maslahattake himaya kurmattaka verin nulafa miistakum sihur verin gengule islam deenuga algonmenge mi shari'atuga sihur hedumaki ei haramka sihur heduma sihur mugenuma sihur mugannadiruma mi hattaves haram kantata adi efada mihegge kariya sihuru veriye kahine faadu bada mi ramalu jaha mikada kankam kon ule mis mihunge kariya kankam diyuma kiwes kanda aligen haram kame nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani man ata arrafan fasalahu an shay لم تقبل له صلاة 40 ليلة كاهن كاريكوس كما سوار كفي نما لم تقبل له صلاة 40 ليلة إنك متين ساليس ريواندك නමාදු කබූලු නුකරවේ කාහිනගේ කාර්යයක් ගොස් එච්චෙන් අහාෆිකම ගවාන මේනගේ සාලිස් දුවුගේ නමාදු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූලු නුකරප්පා එහෙන් රිවායත ගාසුවේ මන් අතා කාහිනන් අව අර්රාෆන් කාහිනන් වතා මි අර්රාෆගේ කාර්යයක් ගොස් فصدق بما يقول أين بناء قبول كفكم جوانما فقد كفر بما أنزل على محمد أميهكو محمد صلى الله عليه وسلم جمج باوا لكون تكج كافر وج فالو بدا مستقبل كنت التكياد أميهم كاريا جس
kankan aha emihum buna wahakata qabulu koffika mugawanam emihaku muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge majjaba revitakecha kafir wech ema efada mihunnaki miharos ulebe efada mis mihun kariya gos suwalukum olum filwa mihun bes ule adi mihun dakka wahakata qabulu kura mihun bes ule mihun ginafar wahaka dakkani bes warak qabulu kurave gota warak poda qabulu kurave gota dakkani wahakata emme furtama diyama maazige wahakata kiyade enage maazige mihene duegge mihene wagutegge mihene tanegge mihene kankama me mi gos enage maazige kantatte warak poda dimawiswan dimawan e komme mihegge bes sure qarine e qarinu ge kari jin shaytan labba enage kankam maazige hurigen olum filuen eka engedan dimawan ekama ko mustaqbal kiyade kannenge ne bismiyaka Allah subhanahu wa ta'ala ge ghaib e bismiyaka kannenge ema efada mismihun kari gosikam gawana nabiy sallallahu alaihi wasallam bayam korne efada mihaku deenum beruwegen daane kam komme kas mi sihuru veriya enage umurun duwaswe enage ajalu eneya baddalu kurun gaavejje kamge ihsas ene kure gunima mi verimiha kariga rasgefanu kariga mi sihuru veriya mi bunani timannage kariya fonuwashe kujje kuda kujje mi sihuru unganna dinu mattaka enage duwasta mi duwas nimen gaavejje ene maru eneya baddal kurun gaavejje kamge ihsas ene kurevi jehembima kujjaku fonuwashe mi sihuru unganna dinu mattaka erunta e baatil kantatta duniyega ena maru mafahuges demi onnana adi eras gefana ene hoda faada hode nives e ilmu e sihuruge ilmu demi otiya ehembegen kuda kujjaku fonuwashe mi sihur veriya mi bunani den kuda kujjaku ene kariya mi fonuwani sihuru unganna diru mattaka den kuda kujje maganu gotigga kuda kujjaka bodu mihaka pore boda kuda kujjaka mi ilmu unganna dinuge berun take beswe bodu mihe vejjiya e ilmu duniyega demi otumuge muddatu kurwana kama buddiga nazaru kanangen bada eruga visneni amu gotegga kankam bagota barakam ko ajareng besme kannenge ekam kuda kujjaka unganna dinima gina duwastake gina zaman take bandek e ilmu demi onnane kama beleveti kuda kujjage wa kama ya ko kuda kujjaka ecche daskuram fase wan bodu mi hakapar uriha ilme bes hembegen kuda kudinna urwam bes ekudinge law muruga hitu daskoddeveto badam ekudinge law muruga qur'an ekudinge hituga harudevveto badam awah daswan adi daskura ecche hitu terega haruda warves ma bodabes bodu mi hakapure warugad vegenda ma bodabes warugad vegenda hama ya ku kuda kujjen ecche daskurma fahuga ege matiga tarbiyatu vegen ama den duwas kolakun ekam wani enage tabi'atakwa ecche take daswe ege matiga kujja tarbiyatu maannam feshima e kujjage tabi'atakan eken vegendan ege matiga kujja den ulemunda ehma kuda kujje fonuwashe enami bunani den e maliku verimiha rashutere rangalu buddhi veri kujjakumi fonuwani e sihuru veriyage kari sihuru unganna diru mattaka Allah subhanahu wa ta'ala mihaka chedumagu dakkawan irada kurabafiya lahiffahenwa kujjakumi fonuwani ilmu toge terin emme nubakam bodu emme sumbakam bodu emme kufur verikam bodu ilmu hasil kur mattaga sihur veriya kari ena magfuratu gendiun emme awlawege mane names Allah subhanahu wa ta'ala evves mihaka heyogote meduveri kurabva fikamuga wana mekamuga lahiffahinwan ekujja mi sihur veriya kariya sihuru ungenuma da magumatiga baddaluwani rahibaka aluveriyaka baddaluwani e aluveriyage wahakata
mikujja aduigumun ekujja warabboda kamugos alwariyage wahakata Allah subhanahu wa ta'ala iman ba taqwa ver salih alege wahake kuran e alwariyage wahaka adu uni me ekujjaya warabboda kamugos wahakata ekujja e alwariyage kariga ishinnam fasha ei haqiqatuga insanaga tabi'atu qabul qur'an abadu haqq insanaga tabi'at enaga fitrat enaga dhamir enaya abadu haqqa batil kiyade names hawa nafsuge eduntuge sobun e qabul qur'an beenun wa bek amugotege qabul qur'an de shaytanage zinat tarikamuga jehmuge sabema kujja kuda kujja ena fitratuge saaf kammatiga mihuri alwariyaga wahakatan adu unima enaya ekam warabboda kamugos warabboda hinhamaje wahakataka ekam bege hinga jehme ekujja mi kura kamaki alwariya kariya gos e alwariya dakka wahakata bes aduha e alwariya karin ilmu hasil kuram fashi adi hama ewagutu sihur wariya kariya gos sihur wariya wahakata kumbes das kuram fashi ende de ilmen effara das kuram midan warat tafat de dimaaka datur kuran noni idi kila wafada de ilm ekaki Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kura muwahhid anekaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawanta kama kafir wa fajir fasiq kafir em demihun karin ilmu hasil kuram fashima kommes baraka ekujjaga hitu terega haqqaki kobakan mi yagin kuram datiwa kala ihsase ekujja kurun adi boda haqqaki mikama ekujja mi hiviyas ummidu kurunas kommes baraka sateka percent miye timanne haqqu magaki e yaqin nuwe oti dekolapes kodoko kire kahala gotek ehma algon men min anga den haygatuga algon men ge darinna emme furatam mes haqqu sida magu daskodden jehek masuni yafawa ilmuta unganna den fasha kamuga waanma kujja warpod subohe getere hinga danak sunnata bid'a me haqqa batil masuni yafawa ilmuta unganna den fasha kamuga waanama kujjaka haqqi kobaka batilaki kobaka oligen diumaki ekashigen wa kame komegas mikujja mehen midani alwariya karabes midani ilmariya karabes midani ilmu hasil kurmattaka den migota da diumuga mi alwariya kariya gossa den sihurwariya kariya deve waru ebalasve ene lahum mideveni ay alwariya karin ilmu hasil kokken sihurwariya kariya mide deveru lasve mi onna mikama e sihurwariya warabboda nuruhun tirivech hingamanu jej ehme mikujja aniya koram fesh talam fesh laswat ekama mikujja shakwa kuri ilmu wariya kari egmanek ekujja warabboda itubar kure mihakashe mi alwariya mi wani e alwariya kari ge ekujja shakwa kuri timanna allahun deveti e sihurwariya timanna ga tala aniya kure kene timanna hada demi alwariya mi bunani sihurwariya kariga bunash sihurwariya kare lahun devijjiya bunashe timannage gege ahulwerin timanna madokuru ima laswije adi geyal lahun devijjiya gege ahulwerin kariga bunashe timanna sihurwariya timanna madokuru ima timanne geyal lahun adewni ding miyak bunafan faraga dogennun he tihalatuge alwariya hadan e buni ilmenu vidalwani kafarunge kariga emihunge nubakam salama beben nekkamuga waanama dogu hadage ekamun salama maki ei masale nuune komme kas mikujja mi demeduga
ilmu hasil kurmattaka ni hingamun dani edduwa hegga nikujja mi fennani hadith kannani dabbay mistakunge maga murasala mistakunna nudeve gota magu bandukoggen dabbay onnatan dabbay ki bimuga hataras fajage miole janawarunga tiren janawar bunave ei singa ekamuga enga namas hadith ga waki pattarige janawarige wahake bayan koffe nuwe e janawaruga sabu mistakunna nudeve mitibe mistakunge magan murasala de mikujja miitan arani mi timannaya sihuru veriyaya adi alwariyaga terin haqquge maguga huri kaakuto yaqin kurave kuran libene fursateke mi fursateke ehembege ekujja negi hile neguma fawga du'a kurani allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilayka min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabba mifaden du'a kurani e allah we iba allah ge hadratuga sihuru veriya bore rahib heyokam bodukamu gawanama mi dabba qatulu koddevash ehem du'a kurma fahuga hila naga e dabba ya diman elli e dabba ga je dabba marwech marwima ekkada nudeyfatu bi mistakum bes hingaj esama ekujja yagimbi haqqu ge mawga huri rahibukan alwariyak mi hingadi hadisa eki kudakamennu emihunge tere wara bodukam mi hujje ga gire kunja bodu dabbe marali waha komme gotabbies feture rashu tere enage kankam enage wahaka ena mashhur ve kankam vegen da ifada kame hingage dairuga komme kas kujja gos rahibu kariga ewahaka bunafi mehen miyadu kankan hingafi den rahibu miha me bunani koy fulay miharo koy fulu timanna pore me ilmu ga molwech koy fulu timanna pore me ilmu ga molwejje koy fulu imtihanu kurave koy fulu me ilmu ga balaveri kangannan ifada kame koy fula dimavejje kamuga wanama timanna ge wahaka dhikru nukurach timanna ge karinne mikan daskuri nobunacche ay adubunna baddalu man ummidu kurmaki ay ekkame nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurabba fawaka mi ummatabes adubunna baddalu man ummidu nukurash ekam baddal vejje kamuga wanama ketteri wash kommekas rahib mi bunani efada kame efada ibtila efada balaveri kame asikam gawana timanna ge wahaka zikru nukurash mistakunna ekujja ge kankam feturi mashhur wa fashima ekujja ge kariya kankam gaannam fasha ekujja barasbar jehvati be mi hunna adi lofam mi hunna mis mi hunna ekujja du'a kurumuge sabun eba shifa ali bigante lofam mi hunna feni barasbar jehvati be mi hunna emihunge hangadu rangalu wegen ebad emikam barapoda mashhur wegen hinga kujja e rashuge terege mashhur wech dem miguna raskefaanuge arihuga huri ule lofam mihe enage jalise ena kariga ule lofam mihaka mi khabar libigen bawro hadiyataka akuga kujja ge kariyan annani timannaya mi timannage mi loluge fenum tiba genesve kam gana mi hadiyata tiba deena mina buran din e kujja me burani evves halega timanna e nune mi hunna shifa devani timannage beri ilah tiba iman bash Allah subhanahu wa ta'ala iman bash timanna tiba ge loluge fenum abura dirun edi Allah ga hadratu ga dannawan din ena iman emiha iman bi ma kujja du'a kuri adi enage loluge fenum ambura lebun enage fenum ambura lebun komekas
රස්ගෆානුගේ දරබාරුගේ උලේ මීහෙ බිමේන එය ආදාගේ මතින් දරබාරක් දාන රස්ගෆානුගේ හරි හොග එන ඇස් ඉෂීනීම රස්ගෆානස් ෆෙන්නා නැත තෆාත් kurin lo kanu mihe lo nufenna mihen as dole fenna mihege gotuga enage darubaru gas ishini masuwaru kuri kinen he loluge fenun lipuni ene suwaru kurima emiha bunani suwaru kun kaaku he tibage loluge fenun ambura dini kaaku he tibage loluge fenun ambura dini suwaru kurima enam bunani rabbi timannage veri ilahi denger rasgefan me bunani walaka rabbun ghairi tibabe timannanu ehem ilahi eruge verinnaki ilahun kama tawa kogge ngule mihu uriha emmenge ilahi ki emehun kama hedige ngule mihun emehonnaki den emiha mi bunani rabbi wa rabbuka allah timannage veri ilaha adi tibage veri ilaha kiyas allah war sabitu kama haygoduga mi war enebe senge nurakkateri halatekkami mulin a wahakemmi emonterega mulin nudekeve kala wahakemmi dekewuni firaunuge zamanuga firaunuge anhen darige boluga funaala anhen kamana ekamana ga atum firaunuge darige boluga funaala niko mi funa vettunima bismillah ekamana kiyuni mi gastakanula kiyunima firaun ge karin emi angem kamana gendevi teo echakalla fon qatul kurwe gendi ebe geterega am ko nudekeve mulin tafatu agatake annam ferima waraboda masale goswe gendana gommi gotewe sekan e lofam kurin lofam jari sabbes engigem vesda names ena ge dimati ga sabitu den komme kas mi rasgefano mimiha bandu kokkin ene azabu dakkam fesh kurin nudeke wahake konta kunto mi wahakata mi ai ki hinen asken mule kametto mi enayan azabu dakkam fesh aniya kuram fesh aniya kokko eme fon ene kenno wege mi kujjage wahakam kuran kuda kujjage rasgefanuge khassa kamen oy kujje ene taka sihurungen munda kujje mi kujjage den kommegas e kujjami geneveni genessa e kujjaya mi rasgefanu mi suwalu kurawani oga terikama e koefuluge sihuru ei rasgefanu ge fe gotuge ene ki sihurungen da kujje koefuluge sihurun lofam mihunna barasbar jefawa mihun adi miyeni eveni kantattake kurakamge khabar libeti manna ekujja bunani inni la ushfi ahada timanna evves miheka shifa nudeme innama yashfi allah ehne kamako emonna shifa devva farataki allah den ekujja an azabu dakkam fara anekkas ei rasgefanenge mi kujja es kommesta ko ngonegen mule echekkam baan mika emonge terega mi fenshigen dia kantat dige kujjan adabu dakkani e kujja kaariga rahibu miha bune foti timannaya gewa ka dhikru nukurash tiba ya ibtila annane balawirikan jehene musiba jehene e pada harate timanna gewa ka dhikru nukurash dekamo se kujjayan azabu dakka kennuwi e kujja kennuwegen rahib miha gewaha ka zikru kof bunaf rahib miha karen daskuri echege de rahib miha mi geneveni mi ilmu mimihun getere feshigen ai rahib miha ge farat rahib miha genessa mi buneveni enage dinu rujua washa din du kollash rahib miha ekama inkar ko rahib miha ekama inkar kurima bodu kis dannan hasogo kurige mi hon dannan ru echai ki hangen gulai kala bodadi kis demi hon dekoluge hifaage edi in kiha ege kihe enage bolum ga
bolum feshigen defaliya fala deve bolum feshigen defaliya fala deveni defali defarata vettigen tadi e fahuga e rasgefanuge jalis kurige lofam mihayen angani tiba tibage dinu dukollash din dukollash ena bes ekaman inkaru din matiga thabitu efahu ena bes defaliya fala deveni ham egota fala dev nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha khabbab bin arad radallahu ta'ala an makkage mushrikun aniyako e aniyataka kennuwegen badaage suwaru dannawani timan mena nasrudinun edi dua kura kan nuweto ehindo rasul nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith korabani tiba mihunge kurige mihun eba mihunge diinuga fituna verivegen die fituna gori kurewone eba mihun nan azabu dekkune ege terege bay mihun bodu ki sala defaliya fala lewone ekamako eba mihunge diin duunu kure mi taag nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan mi koroni mi hunge wa din ekujja maraduma rasgefano kanne mi demi hum maradu gota marade ve kashe ekujja ki mistakunge meduga warabbodo qadare khasa kamen o mihe kujje anaka kuda kujje midekudi marale gota mi kujja marada fi kam gawana waram bodo masala go swana mu getere ehembege gudurati marakun none komme sen kala gotakum marui kama hadam bege mikuri kama ki rasgefanuge mi sifainna hawad ko fa bunani dashe miweni eveni farubade ka gosa kujja watta da maradash kujja gowaage mi hunnan no fenne hisaba dura gos e farubade watta dash ekujja gowaage eme hon gos farubadaage kola erime ekujja dua korani allahumma akfini bima shi iba allah edi wadigam ba gotaka timanna mi hunge kiben salama kurabash den e farubada gudi eme hon bettigen gos kujja salam eme hon gowagen dia rasgefanuge awanu ta marwegen dia me kujja hama hingala was rasgefanuge darubaran as ama rasgefano mi bunani ko bahati gaya ko dia mi hont ne kujja mi bunani Allah subhanahu wa ta'ala timanna mi hon kiben salama kurabaf den anakka wes ehen bag ehen rasgefano ge ehen sifenge bag ka hawalu ko me bunani gengos ena kandan ela kandafatta maradash den amun aragen die chekan aragen gos kanda dia mahama ko jaifaden dua ko enduga mun aragen die te farata kan arivegen gos emun kujja gowagen die mi hon kanda bette mi hon marwech ame kujjane kavis rasgefanu ge darubara mi annan as ekujja mi dannawani tigota timanna marenu deve miharuti kankura gotaka rasgefana ka timanna maraynu de timanna kiyadi fana timanna maralen beenu kam gawanu hadam bi go rasgefana hore na maram beena fe enage faratu rasgefana beenu wa kame feturi gendat ekujja me bunani huriha mi rashuge huriha me ettanaka jama kurash adi timanna soliban arwash rokegga soliban arwash adi timannage tiiru ala etin tiire nagash adi tiiru duni dandiya lashe da jaha echlash efahuga kiyashe bismillahi rabbil ghulam mifaden kiyashe kiyuma fahuga etiiru jahasheru timanna marwan den mi rasgefano ene e bunigota kujja mi soliban ero mafahuga tiiru naga bismillahi rabbil ghulam mi gota bune tiiru jahim e kujjage kam fata lola deteriya tiiru heroni e gota kujja etaga angel angalaga ngowe kujja marwe gentiye e akuga mi bi gota ki
evvetibi emme erashuge emme Allah subhanahu wa ta'ala iman vech emme rashuge emmen Allah subhanahu wa ta'ala iman vech ema ekamaki ena beenun nuvi kanta emme kuda kuda hindu kolegge terega ena ekamakan e rasge faano emme ekaman nurun terivi kanta hindu kolegge terega vegendi ema warappada nurun teriwan warappada ruliyanna ne kaade me halatu gen ehem bima wagutum mi angani walugande bodu walugande konefa etaga alifan roy kurma fog emmen e walugande terengala anda emmen walugande terengala andala den e walugande teriya mi hunta Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakan qabul kuri mi hun emmen ala anda lewni faraku miha wattale mundani emi hun tibi walugana toge matiga bala anda munda mansa hadith gannani egotam mi hunta e walugana tak walugana wattam die iruga kirumayaku kuda enage kirude darifulayaku mamma darifula varallo bi qur'an kuri kirude gojje vecci qasagotik eme yang himmiha ekama arabboda undaguvi e walugonuge tere vetten dan enage darifulu dukolde ma fahuga e insani tabi'atu mamma darifula varallo bi qur'an e hinduga enage urugawa darifulu wahaga dakkam fashi ekujabun ya elobiya mamma isbiri tiba ketteri wash fa innaka ala alhaq tiba wani haqqu mati tiba wani haqqu mati ke kom kase angem miyaves e walgonde tere vet fummali mi ashabul ukhdud ge wa nabiy sallallahu alaihi wasallam ekade ge fanu ga hadith ga bayan kurafa wa goy miwahakata kirite qur'anuga buruj suratuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuraba fi qutila ashabul ukhdud ga hurin ahlurin al-la'nan hutte an-nari dhatil waqud daru ala rokafawa alifan gade e alifan ganuge waluganu taga matiga idhum alaiha qu'ud emhum balan tibbe muslim takunna adab de mundia manzar وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إبامهن أن عذاب ديني الله سبحانه وتعالى إيمان بم فيها إهن كمك سابون النون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أما كشر مؤمن في رهنن مؤمن أنهنن di emu ebami hon dinun ekkiba kurman aniya kon undagu kon efahuga tauba novejje kamuga wanama ebami honna anda hori adabu beye bengil men bidalu wani ekamuko dalile sida sah sariha dalile ekanne e waluganduga roekuri alifa nikume emi hon andadi e bengil men bitaga falahum adabul walahum adabul hariq مرادك بين المرهم بدالو نبي صح دليل كما كنا انا بالم بدالو امهن امون توبان وجهكم غوان من نركاغ اي عذاب امون دبي گندان متاغ ور مهم نكتا فاه كلان مؤمنون نبيس عذاب دين مفاغ بس اندغو كور مفاغ بيس ادي كتم بڑكم كفكم بيس توبا وجهكم غوان الله سبحانه وتعالى مي انغوني ابا ميهن توبا لفان ابا ميهن توبا لبن الله سبحانه وتعالى توبا دوركلو banden wana evves miheka kiteme bodukam koffukam ga horikam ga binames tauba wejjakam ga wan ay ikhlas terikam ago tauba wejjakam ga wan Allah subhanahu wa ta'ala e miheka tauba labban ila subhanahu wa ta'ala irada korabafkam ga wan dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algonna mefada wahatakum iban hasil ko algon menge diri ulum mustaqbal hegotuga bina kurunga tawfiq debbun adi algon men nakiwes algon menge deenuga dimawa musibataka ketteriwa efada iman tarikame libifa baykamuga lebbun
الله سبحانه وتعالى ألغن من في روديا ألغن من قيامة ألغن من نماء تقبل كرباش سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك